friends for one more do manu atumbi no mo say eh say yatimi atena se ama sabi producer e ma ne mana me na ene wonu mu aso om kra de yenya am no mo nware fridge obi o so nde ne pen a wode ye adwuma eno anu e be ware no na anu akra bi so waso wa ne rice cooker wa ne wedding shem pa yenya am no mo nya sa de we nyina e wo wi ase na ebi baga na ha se na se yatimi atena se ama ho nkomobo atimi akwa akopie ye curriculum mu a eno kire se wonu mu a enso wo mo hwe curriculum no nakafo titiri pa wo mo ada wo adwuma so ase papa bi nwum wo se ma na nkwada no we wo se wo mo ada che se wo mo tete wo no wo mo da kra adwuma ase ye de aso mo nsa nya de a wo no ye eno wo mo tete wo na wo mo so de na pa no wo mo kotena adwuma mu a wo be ko no wo mu twati no wo mo nom coffee no nkoa no wo be ye no wo ba betena se we kire se adwuma ye de ahye bi no sa organ ha se no nya de a wo no mo eye na eno wo mo sa ka to so bi no wo mo kire se sene na no na yera mranim ni Moses for amani wodna no atum bie na no kura nam so man professor Bopin wono kura na no tum bi kire se na kafo mpanifo wo mo nhye da mra bonten no mmepa ganafo nyina cho won qualify apology no mo fama ganafo so mo tena se ye nhwe ha ma sa de we be pie mu ma ba bonten ansa no mo ka kire ganafo titiri pa na achechefo bia kwadu mo se wo mo nyina ansa mfamra no sa de no anya kura no mo mra bonten no mbeka wo mo kire se sa de we yakosui echese wo kwantwa pa ewo my Ghana mu Abusia ya wa kwantwa pa ewo my Ghana mu ya da so agire mu ewo ngomesua ensense mu na opie mu ewo UK abrochimemu a Ghana de hia wanu magentete ho PhD students wa mo asem ene ye kan wa mo agire mu sa wa mo di nanu 2 days ebesi wanu na sabio eniema bia ACC ewo wa mo suyo asuku a wa mo kọ ewo UK memu wa mo bonwo so no wa mo afi wa mo se de akira ban anase empanifo esanse empani se o yefunu yo ya ne wa afi wo sia obi ben said dey won so yam kauda na so nya afi wo se dre no won se bibi enkwa yie ewo nipaduanem na wa mo akire mu sei aye sika empanifo atua de ma wonom kakaka tuition fee ka ho de wonu be so wo ma didie mu accommodation ene de ka ho wa mo kire mu se na sika ne ma enam sa yosunti ama adehye ni bi kire mu se de wo mo be di kura ye den wo mo se mental distress se wo mo na mo adwuma yo mo hatu many amad ni bi afi wa naked enu bi na ehase yi na desuafo yi e kire mu se ebi kura enya ba bi na opie mu ewo wo mo entemu a wo mo kire mu se sika be se 1023 ena afei 1200 ni nyina e euros eno na wasanka aban no etua edema wonom eye busumi bia na so sika no emma na wa mu kire mu se 2025 no ene wa mu kire mu se adesuafo be se edunum 15 bi wo hwanom a enam se wa mu anya sika entuatua sa wa mu tuition fee ene de ka hunti ye yi wa mu nyina edin efri eye bai sukuu no enkrata mu ye kire se wa no mu di sukuu ka entini ye yi wa mu din efri ma de hwema akoma fo ma akoma ko 15 eno na nso hɔ a wo mo sanso ekire mu sei ebe se aduasa bi ene wo mo kire mu se empanimfo atwia academic year ni sika kora edema wo mo na nso no kora no sika no anso entino na kyesa arias kora wo mo wasa eya desuafo no ekoso wa atwia bebre ya wo no mo gintete ese wo mo anya kwanya wo mo university portals no wo mo nya kwanya efa anya hye sanse wo mo de kanti empanimfo ede niema atoto so wo ntumi emie ebie nso said ye wo betumi kura enya certificate kura se ebia yakwa agwaje nteteye na yehu se ye nika entini yisi ebia ye bewie so yapon kura ne nya abodin krata bi kura wonom se no ebi mu kura chem so wo mo enya bi wo mo se ewo mu se afra se atwa mu no aban ya wono oye wahye Ghana scholarship secretariat empanimfo so e de 1.6 million euros at the fa Ghana High Commission so wa mo ekwaje ye e wo London memo na so sika no na enye enough na eche se na sha entino entumi anya hye na adesuafo yi e kire wo mo ensemu abawie ye na wo mo sei wo ho a wo bete pepe na wanya text message e wo phone so na wo maka kire o se yesuapon no suapon na ka kire o se message we ma ha ho reply o reply kro obi anu obefi wo de ka sei entino se wantua no bre sei a wunya access wo bibia first school yi ho wuntumi mesua de wuntumi mie o portal wuntumi mie hye na kyese wa ye kokosia da nkwadwada
sa ukọ pa sa ukọ akwaje ntete na ebe wiase na wodi kanti na yentumi amwa amanya bibia no wo mu kiremu se wo mu ma empanimfo up to February 12 se wo mu enhu hwede a na kire se wo mu beti ntosikokwa de a kire empanimfo sanse empanise ntosikokwa wo hoi ebi wo bi anum na so ya na ejai ni ati fufu entini PhD student ya mu wa UK abrochimemo ya wo mu nyina ya Ghana de hye wo mu ya sapon ensam enim eno santa sukoko no ya obia nsu oja na wate fufu no atebufo wo mo som do mbeti kokko no de akira ban wo mo bu afu pa wo mo ma ultimatum enafu amakomako edu sa aban anye bibi pa mfa wo mo ha mebekan ho a ene asem kase pa aban no wonkran ha won be hu azo amode wo mo mfafra ede afiri wa ba bedu nkran we ye won mo a edomfuo ewo bunu east titru pa na atebubu amanten ade ko mfifi ho nyina no wo mo kire se emfuranifo wo mo ha wo pa na se kuani bakwa fom bakwa akoya adwuma nyina bewie ne bedu bra ne bra so aba wo betie wo bekọ na mfuranifo no wo mo akwaji ne nsase nyina boso ne mfudie nyina boso na wo mo de wo na ntwe ewe ese no ukokan so a titiri pa ne ma no no ma san kura san ato mo na wo mo afa wasan aka ho uwi a wo ma san bro mema no kura mpodie wo mutime bu wo ma de se kan nyina bro wo nyina de ka ho eno wo mo toto de sraban se emfuranifo ha wo aban brem na mfuranifo ba be jokura nya boso ya nya de ani ni ya nya nsuo na kwa ha pa kwa banye ubakwa ne ba sa umbako ya ni kwa fuwa ba sana ba di ani fie mfuranifo anti better youth ya mfa ya ho nhye kuadwuma mu tebubu youth ya yire ho ye kuadwuma anzo na ntwe ma youth ya ho ntoye odu abekwa na nyantwe akose wo nioma youth ya di lo ni ya di akwa akodo nti ese ya di lo e di akwa akodo ya na ntwe be se ni ya de ya twa ka ya de na youth ya timi abo ya mode mu ana se ya timi abo ya blanti ya sra na no maban yo ma mo aye emma enadu sa do yentumi kwa fuom ukodu afuom afulani ni no achew na ono wada wa fuom honom enti ani abre pa yentumi nkwa ya bro ya katie bibia ka wiram yentumi ni na ntwe ntia krom ha ya so ma pani fulani fonyo omukuro ni ha se omonkwa omukuro kurani a metie tebubu asase so dwasha me ma na no me kwa afuom mo ba wi me ba re nyina fulani fo ukwa afuom a wusuro ukodu afuom a wunsu a wo de akwana ba na wa hwe wunsuo kura enemre mu kura mde galamse ya sensui na wo bomoden ade wunsuo efrifie ade akodu afom ho sa wo de koya adwuma fulani ni ba wo to mo na anu asan adwunsuo anu asan no maguso na sama ne boy wo mo ne so afoma me otutu atuo the shooting shooter woman ewo SOMPA 106.1 FM ewo tachima Jerusalem wo pe enu wo ne boss ankomo ya wo mde wo hi asem etu na nim so wonye na won to ma ne ye won kra ha ne yenso yemfama aban na aban mrem na atebufo akuafo no won ebre pa Ebusia yemfre tebubu ani enkopiemu ewo ho pe na empanimfo a womo ewo mozremi sumo ewo ho womo na ekasai womo se na nsem ho de esi ye nam so ema etututuo bi ekasa ye wompotam ma empanimfo a wonom eda regional security council ano ewo mayimo ede ohyebeto eye womo asodan so ese wonum tum na womo hwese bu aseto ebeto som boko ewo mpotam ho na womo atim bi asodan ne de ama womo no womo kiremu se be se 2 weeks ni ya to aso dem no omunya ba bi nkobom paye si ye nyina ye nim si ye nuane mozramifo de 5 times a day and wo mun nyankopon edi enkita ho true Mohammed so wo mu chem se no ba bi abedu bia no omu gina no omu bompa mo sa yesa nya fine enti wo mu tutu sra mpanimfo asa maye bi ye nka se maye amonto aso se ne sabu ase to atumi abampota mo no dia wo mu mabie eye edan no emfama wo mu na wo mu so entimi mompaye se de be ya wo mu soma wo mu som no ebewie mu di. Last 2 weeks, we had a press release from Volta Regional Coordinating Council that they are coming to close down the mosque. So they don't want anyone to come near closer to the mosque. As a law-abiding citizens, we abide by the directive. It's now 2 weeks. We are now waiting for the same Volta Regional Coordinating Council to come and then open the mosque for us as they have already promised. So we are pleading. They have given us 2 weeks. The 2 weeks has elapsed. They are not telling us anything. So we are pleading. Volta Regional Coordinating can come out and then open the mosque for us so that we continue what we have been doing for some years back. With the students, I believe for first supposed to be 14. So we expected that on Wednesday the mosque will be open or reopen for us. We are calling on our leaders who are
seeing into this issue, that they should please come and open the mosque for us, because next 2 months coming, we have our fasting. The most busiest mosque is this particular mosque that they've, which is the central mosque. So we are calling on government stakeholders to come and open the mosque. Etino anche Ramadan akwantu krunkrun wanu baba be hyase ewo akomkyere ene mpaibom na asodan a wo nyina be hye mu abompaye ne yatomu idi a wo mo toto sere wanu so wa mi de omukura mo nsam akura ne akyekede empanifo mo na mo kan ba bia kyekera boa no so ho ane esan no mo kase na watwemi enu 2 weeks ne so aso mo mabie eye ho central mosque no emfama wo mo na wo mo so entimi ema wo mo mpaye na esom no entumi enkoye na ebusua na ka Ejesi Company Limited wana aboya ma no pay wuti yenka wa chichi ne bencheye yo adansie ne ma de wanu aka che no ho baby a wanam ahyeta enchansen a yede bodan so na pay and from ajampantrudu befa ensu anu wode ebeto enchansen no still strong na na ka Ejesi enchansen dan wo pen na doa ensate akwa ba kokosin sate akwa be 2500 ye na na ka Ejesi na chese inches bia obenya bi ede ama plywood ahodo ne plywood ne ehunu enya de empuruka ewi ne bia woda ho na enwunu gu ho wo be sode ye no na ho nyina ye white na ka Ejesi Company Limited ne plywood no me pacho papa building wires and as binding wires ebi on akache afi eba no iron rods ahodo cement no wase bra no wancho de twa foundation de modi blocks so de si abansoro cement bi wanu adi kosi abansoro ha ho cement bi wanu adi kotwa foundation e wonsuo mu awo ha ho ase nyina be woro obekwa na dan no na aho na esi wo na chese amen no te se de wabam pesi ya aho no na ka Ejesi Company Limited ne ka for de ma peso ya landlord na landlady na wakona kache enkrobata ni drosun mantam dunsia no memu ba bia yato apete na emomu frɛ na empanifo ene uni nkomo free consultation 0204 355 040 0204 355 040 na ka Ejesi Company Limited nyo so 2074 sa obekai se ye na nanu dido anaka ne wo ye na busi mu system ne pa o ubehia abrewa poso na ne se kan da ne ti na na wofo kwa so no wokọ bebi sanse grandma wanya mfinhia ne se wasem wo ha ne aduonu 120 no so no da so kwa fom dido no na busi immune system no kwamo na wo ye mu no na emo manya hoden enti na yade bia ntimi ntina ni padua ne so na san wunia ebre enti mpanimfo akokeka ni nyina bom nutsa afei hahama wo mu edi no hini ene de aka kan no mu di esi asom ene wo ma ya ne portable and colorful one ene that Facebook ne so no edro we mi fili ni say enya nwono kora wonu mu ate say de awunu mu nsuo T74 ukọ over the counter anase pharmaceutical shop bia na wape bia to ni doso puo mu pa no okeshi dragline won kan ha sei kwane kwotu bi koton Kumase Ashtown wo mo okole na keba ho omo de akoguo sei chapo from 24 0246 073 498 ana 0501 628 931 T74 mano no just hot kenkeni oko wan say yateri Ghana cedis pe me pacho mo amutu dokono eton no na ma mo ye dokono eton no say yate mo bre so say hu ha ema mo atomo entini yase ya ye dokono na wie kama bibia twumo koche nam ye ohye ho baji kwasi kwanchen koton yateri Ghana cedis pe say de emu odunti ubetimi de age 5 cedis ubetimi de age 7 cedis just what kenki wo so bia wade wo ye ana birthday party jumade bia mudi bia mo pese mo serve kenki wase just what kenki bia ya no kama pa ya eho neat woni ye dokono nya yade bia nso wachire ye dokono so mu ede yellow corn ene mpanimfo de ye dome commercial bank na chi ho no mo ene ebutu aye di adwuma just what kenki gimai na fra ye bia wo bia ye be deliver dia brew 0256 068 832 0256 068 832 na just what kenke nye osoi medimafo pokwase mayira akra na Dr. Tamoda so no nko awu e na hwe ne signboard ne so bo watch obonkum ni nifa enya asam ketwa na chese wode bre eto yade ne so de aba wo se yade na ye korankora wakọ India wakọ China wakọ be bia ba wakọ Kosovo wakọ be bia ba yade nda so til so me pacho Dr. Tamoda so se bra na ontu yade na sese hom efenfri ni padua no so infertility ba ne be ma mako ache momra na
wama munya baby ngenge ni bi ntomo na so wate afa prostate in men monko na yen check emamo na anko enlarge me aka nto so nya prostate enlargement cancer betom ye be ka so nya prostate cancer woni beba ho so no ne ya hye catheter na chese de rubber no atu bebem wan hwe ya na ya bada bridjo Dr. Tamuda so sebra na kache na ommo awo enyi wo mfiri sa prostate ho nsensem diabetes ese kire yade wote ne sete afa stroke ye nwodwe me pacha o Dr. Tamuda so sebra wonkwa de bia wo chepe ufumpi de bia wadwonku eyo ya pacha ko Dr. Tamuda so na ommo awo na ose typhoid no ene ya Dr. Fon beka che se unya sa yade we bia te se de sebi wadi sebiye kwana kache na ommo awo na on scrutinize body no na on show emfa time to yade no so pokwase mayira wa Accra ha se Dr. Tamuda so holding juma kuma se ebwo kwa agogo woni government school no ne din hye ni mu pacha do Fred Dr. Tamuda so e was 0244 774 282 and 0500 0500 727215 Medima for Herbal Center. One madam enti yetwa ensam no eso. Yetwa so akopie mu wanchi. Na wanchi ayakwe. Emrase badwane a ogina ma de hye wonfinfin ho no Alhaji Seidu Haruna. Wono ne MC ya won potam ho maame Gloria opoku jamfi. Wono mu nam saa no mo fa otutu of maame. The shooter woman edne di wo machi. Ena wo so wo mo hwe mpatam ho no. Dwumadi ahodo bi a wo mo ahyase ne ewo so no wie ne ewo so mo ka ho asem nyina no wona akwa ehu adwuma no nti chip compounds ahodo ene akwan enema ahodo bi a wo mo ahyase wo mo nwieye ne ewo so mo je o manfo nso adwenkyere ewo ho no na ne nyina ma kan nyina bom kama na wono mo wieye no ene wo mo frɛ otutu of maame ene wo mo so wo mre ne won komo ne odi kan kura kasa aye no eyo no nyamfo Alhaji Seidu Haruna ne awokro ye ko hu ye wode to nanim sei. The ongoing project here, the Mayer no keep produce and say, Yenina, your boy, the ongoing chief compound, Echo Sohon. To say, every year, so and say, no, but I dinosaur, Cassified the corner book distribution. A friend say, no school, Eddie Echo P movie. I was say, a common books, pens, and the pencils, and the eraser, and a school bag, say, to an amount, Echo Hill Nora. Ultimately, say, your coin say, Yanni Cassima, and Mamma Quenya, how can create almost. So mutimi edit to anim ya hwesa kwan be befosubia efa omokwan ni kwan so de guso in some school feeding hwa betuma kata school feeding no anai bibia aye kata crosser irese kwan bebre etumi se yeba onkro efiri ho the same thing kwa books adoya firo yeba ya bankura se ko ho nse omoso ebobo bibi susa inwo no tumi se books na do anything ma omo se ya nije kase emamu se me no kase samre ya bi school ai awfo also motor books ne pen pencil erasers in as forma say do na kwa say about the right time. Mrase badwane ya ogina ma de hye o wanche ba to mpasu aso Alhaji Seidu Haruna ne yeti ye no wie ye pe ana wano ya ban kra chepani ewo wanchi mfinfin ho no ayo no nyamfo Gloria opoku jamfi wode kakra kan no chesa assembly no wo mo ye ni ombetumi bia ama ahoto ene ahonya ebia ba mpotam ho sa areas say edinwiane dodo na eba nkyira adwom amudi bi so eba wanchi ankasa nti se ye kwan bia se eba ye mu trouble farmers atumi afa so edin no bai no aba marketer na wo say you consider kwan we enti kwan we ye consider no one of the rehabilitation routes ye di kan aye ya started busumi a etwami na ye ababedru sabre sa ohwe emfitiase no eba utimi se kwan no ye ama grade ababetwa so a odru asampu kro no kokakra na aka so we say the kwan tia sa na etie wo ha na kwan no kro dru ba bia ha ewo ho asusu anwia awokwa na etwum befo but kakraya yaye utimu se I improve road network no ama na akuafo ebetumi the car crowd omu no bai abakroma omo enfine difficulty bia sometimes unam so kra na motokin potiminya accident ewo so na kwan a motokin abobo ya tibi kra fa so konya accident de na ese kwan no aprotete aprapansam se kontebe nanso wonom ye niom betumi bia aboa amakwan na timi agyan na so yie pa we ya ban kra chepani ogina ho ma de hye o wanchi aba to mpeso aso maame Gloria opoku jamfi ne eti ye no one of maame otutu atu the shooter woman and the boss ankomo no Ebusia ye ji aboafo kratso abasisia na so ensem wa ye di kan bibi edi agu anim ne sei
Ghana adeshia wanom agent tie e wo UK brochime mu PhD student wo mo si company fo ntwenti ye ma wo mo access nkosua de wo mo university portals a wo mo use so empanifo cross ni nyina nti wo mo e 2 days e besi wo a protest e de a kire empanifo LGBTQI+ kwakubo nsambo krompo a wase kekraw no wo de aka ho Ghana Catholic Bishop Conference for wo ma kasa de afa ho a wo mo kire se ne aye pan de wo man Ghana ye wo kwantwa Ho Central Mosque empanifo akasa kire se na watwemienu a wanum tu mu no eye enche Ramadan wanum be hyase wo mo toto srada yemie ema wonom Akuafo wa tebubu edi ba besi amantan eni mfifi ho nyina wo mo se aban mrem na mfura nifuo se ne ho mo mfudie no eya de ha adwene pa Ebusia ye bekọ obi eman so na owura Donald Trump was so person agi Greenland ebi mu so wa mo mpene enti ene wo no so edi nhyehyeye bi agwakwam eye de ensem a yesere otwen yen sima baako ye ba sisi ya Point homeopathy clinic Ghana had the obi enim say ye prostate na baby omutibi ye screening ema hu ni ye etu ase a na ye endpoint homeopathy clinic anase ye kidney ye liver problem wo fa baby na adjujo na de fa ne premature ejaculation no a ba ma bi a wo ne wodofo akwakwahia ase wo di ne ho agro ase wo tonte ene ye bra endpoint homeopathy clinic na ye moa wo ema ne mema mo pa wo ye endpoint homeopathy clinic wo mo dem fua yare bia infections bi ne wo ho anase bia wo hwa wo fa baby na adjujo kidney problem prostate de endpoint homeopathy clinic kuma se ubehu endpoint homeopathy clinic e wo kronoma boy hia e na Accra hanso so de wo mu ginamu ankasa e wo Spintex bebre friend share signboard no hudru na ubusasa wo pe endpoint homeopathy clinic obi a ebe kire wo for endpoint e wo 0244867068 and 0274234321 endpoint homeopathy clinic wo mu dem fu Ewra me pacho bra na me hwa de wo bag Bra, aden, enanso biem. Hey, time heba me hye ya me ka se yi ba kun. Ani wayi me ensen. Bra, sanya time heba me hye esi agye me ni me fiefo enya de abaako ebeso yen. We de udi se ofa ni nyina. Time heba me hye me ka se me di wa dance ya heaven ena de mekwa akopie. Enti se malaria we draw ne time heba mixture. Enye enunku o, de nanum ato a wontimi ani die no. Time heba mixture duro no ena ye ma wo. Oba a wafa afuro de wo ma akwada no fo. Ene akwada a woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi. Se obato aduro yi bi anuma, hwe se wakọ hospital anase lab ame yehu se wo atudie malaria yi bi ansa. Se o petam heba mixture enuru dudu atu a, fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House ana ba akoso wo atonso Monaco Junction. Eno echi obenya bi atowo over the counter medicine sellers. Any herbal shop dodo na em. Fre 0244417669. Kayo, set time no TIME. Time heba mixture. Afi malaria fever bi adani ziba ewo munu betu ako. FDA aje adwadie nkratoa yi atu. Tontonte. Yenum sane e fadwen. Ne fadwen ampa. Say na nanu nim se bre bi beba ama tonti na 74 opa ye ne simple. T74 abeye adru. Tonti na 74 ana T74 asa twe ya dwene asina nanom dodo so. Se de na dodo bua ma na nanom enyare basabasa no saa na tonti na 74 ana T74 ebu anipadua no. Emo immune support enti obi onum bie no abre bia ne ho den. Tonti na 74 yi so ya ye ne se nsuo kokoro wa kama enti ba bia wonam bia obetimi de wade akọ. Samene wa ankafi na ekroyi eda no nko na wie ye wa bra mennom T74. Se mennom tonti na 74 menya hodin mennom ne da bia. T74 yi eye hahama ene ye de aye na DHC ena aframa na ye kama saa no. T74 ahoden ni apomuden ko a. Woko pharmacy ana ba bia to no bia ubenya tonti na 74 yi bia to. T74 yi enye ma oba wa fafuro ana obi a oma nufo ana se obi a onya mfie dumienu. Eto phone 050-162-8931 and 0246-073-498. FDA agi adwadie nkratoa yi atom. SOMPA TV Emma Aketiapa.
Ebusia ama aketia papa yada se watchen ya mi agye aboa from kratso abane ye kwakọ bukase ni kom se pen ewo OBREMPONG na ye kwakọ piemu ewo Donald Trump na kache awampamu je no wonu no fiti krotia na ne ho agye afie mu kwagusa ne wofa no na eche se eba na de ne dia honim ya nkasa nya asam keto a wonu ko a na otimi hu ni se asemasi kuro wontumi nchichiri ne yem kwakọ je achechera ma no na sei en wode betu dwa se de Denmark na afi Mpotami binyama enkoyi enti ewoso watimi ebopinimu no otwe ne hwene kosi Greenland so na Greenland no yesi wo begye empanimfo sa hene ne ha enam so kura ama man panimfo pi akasa afa ho wonjai ena fa hene kosi hene wono so hu se eniema bi a ekọ no enkoyi enti na woso wokom no agya wotumi hihye ne ye edema wonom na yeyi ana wase wakwatwra ne ten idea to truth social so eno no eyo no ani post ya wo post ye no wose ebi musi wabo mpene ema ne nsa nka Denmark ema ne nsa enka eye Greenland dia wase UK afi Denmark na afi European countries ni nyina no Nyankopon ya adomu a ogifo bu so me na kire se February 1st na kire se February 1st mo hya se mu behu se watotototo niema efri my so ebepiemo ewo US abrochimemo wase eye 10% tariffs and wadi tutumu nyina entinse ebia wo UK Denmark na afi European countries ya ka no so a na woniema bepiemo ewo ni mamu a wo kiremu se eye 10% and wadi etumu anase ebia wamu kra niema efri ono no ho akoni nyina no woso wotutu bibiam esanso ono no wate wono wo pesika de abune man enu nti no hu se bibi papa wa Greenland enti opese wo kwagye na samose mo mpre ma ne kwagye dia ene wotutum ene hu se man no day inside United States of America enu ni owura Donald Trump na empanifo abo amane a kire mu sei wamukura etiye no wamu wa UK ese ne wamu so ntiase enti ni wamu ni owura Donald Trump akasa bese na wotwe ene na kakra atwam yi eso hwan asase aban wantijai wase kopim se wane Greenland mpanimfo ensa be kwantiase apomase amomagi atumu ese owo Greenland so tumi ene edodode efiri ho ba nyina wo eye shares wo mu no ene wo betumi agyan nanso sankwawie ni sapade a ene 10% tariffs ene wode to niema efiri UK efiri Denmark ene European countries eba we ene de owura Donald Trump US one president wade ababebom ewi abusia we so ena yegina ama ensem a ena no pay yede besom wo no yede ni nyina asi afei ena waso afidia ensem na de edimu akwetene bi ni say Ghana Catholic Bishop Conference say si atimi atena ho ama LGBT ho nkomo abepie naka curriculum mu dia ena na yesi wo kwantwa pa eno na PhD students ya omo gentete ye ewo eye yuka brochimemo wamo so kire mu so wamo diko wamo ntimi nkosua de enti 2 days wamo betintesko kwa champion-fo akuafo a wa tabubu ni mfafra mu ho wamo se franifo ha omfo de pa aman mrem nya sa de a 10 days ultimatum wambati omho agumantene so ho central eye mozramifo e wo ho wamo na kire mu se de si ye nam so metututuo e kasa mpotam ho nam so mu wamo tumu no empanifo kase 2 weeks na wotwe mienu wamba bie enso mahwe wamo animu a settle ye mie enche so wamba hye Ramadan ase wamo toto sere panifo mabie ma wono wanchi mrahye badwani wone ne MC wamo akabom abom emfafra mu ho nyina amane so wamo hwe pa aboama yedie atimi aba na wamo ne sofmame ototo atuo abom komo pa abusia ye kopie mu wo United States of America Donald Trump wachire mu sese de akwa ne de woni nsa aka Greenland pe UK Denmark ni European countries 10% tariffs auditum ye ene ensem a ena no pe ye de ebeso mu se na na ka ejese no nsia bremu ekase abusia ye nase ne ka ncho sensem ifa SOMPA 106.5 FM Accra so no eje no sacheme na wasante mantam ye batan no SOMPA 93.1 Kumasi ayiko FM 100.9 Kumasi adafopa radio butupari France abrochimemo fansemi etopeten takwa SOMPA 101.1 takwa de SOMPA 103.3 tachimani SOMPA 106.1 sunyane SOMPA 98.9 enkranza SOMPA 90.7 ana afi doma eso SOMPA 101.3 na doma hinkro ho ankasa nso doma FM 100.7 wo so fansemi etopeten upiemo ewo Kenesh Urban Radio wo so fansemi etopeten Kingdom FM ebutumankesim 106.1
koda no te yenka ewo so afi Facebook no so BITMISE salama opeja yen efifi ha besi eyententan fidie no so uhunye yeda mo nyina mo ase Nyankopon hyramo afi SOMPA FM live YouTube www.sompaonline.com website yesem for penurata bata da makutire nsem nyina potokasa mo brofo ya foforo bi ka ho a obetumi akwa kenkan bi na KJC company limited on na de adanse ne ma ebo ya chi dom se ekutu mi abebe nsem ne ma se bam 2074 ye na nanu dido akande no ne ebobo ene ya di asia som pacho ebo apako odwa so peti 74 ne bi ato just what kenke 3 Ghana cedis pe na wa fraye ni ya breobi ma waton na afi nso udi ade udwuma na aboa wo Midimafo Heba Center Dr. Tamoda so se bre na yade na ye chronic no yentu ase emfa ema wenom ene panifo a wo mudi sika eso yesene em ye bebe ensem no edema wo BITMISE Adama wono na de ba tenten fidie no so Nyankopon hra no abushe wo oje bre ne adaje tie yen yetwa opuse de ye kan nyina ne se Nyankopon enhra dododo apesma kadi hia yaso ye je penisi edwa ebi ensemi ema wo mimidin abena badu adepa kofi menembra Oduman kuma chiame obrempong na